I pozdrav ljudi, Luka ovdje. Dobrodošli danas u novi klip. Danas ću vam pokazati kako skinuti Minecraft Pocket Edition na telefonu besplatno. Pa hajmo da krenemo. Stisnete Chrome. Evo samo da stisnemo, da go čita. I ukucate Google. Sad ću sve od početka vam pokažem. I ukucate ovdje Aptoid, treba vam piše Aptoide, evo, Aptoid, joj bože, ok, dobro, loše, Aptoide treba da vam piše, stisnete ovo Home, sad čekate da vam učita, ukucate Minecraft P, to je Pocket Edition, i stisnete pretraživanje, ovu lupu. I evo, stisnete ovu prvu ikonicu, ovo prvo ovdje. Neću da premenim. Ne. I ovdje imate 0.15.3.2, a imate i 0.15.4.0. Vi možete stisnete 0.15.4 zato što je to najnovija. Ja vam preporučujem, ja je imam. I stisnete Install. I stisnete potvrdi. I evo da krenemo da preuzimamo. Sada vas ne bi davio da ne morate da čekate, pauzirat ću video. U stvari evo ga, skinulo se. I sada kad ste ušli, stisnete sljedeće i instalirajte. I sada da vas ne gnjavim, da ne morate čekati 100 godina, ovako će. Jo, čekaj. Ok, sad smo preuzeli Aptoid, to jest instalirali. Ako ste čuli nekog da je sada pričao, to je moj brat, zvao mog malog brata, pošto je njegov tata malog zvao da ide kući. Ali dobro, nema veze, znači ignorišite ih, samo slušajte mene i gledajte video. Stisnete otvori sad. Evo me nešto nos. I sad čekate da ga čita. Ok, sad se učitalo. Da li želite da instalirate, vi stisnete u redu. Počet će da vam se preuzima. Pošto ja sad imam već preuzeto, stisnete instaliraj. I sad čekate isto kao kod Aptoida da vam se instalira. Onda će on da vam piše sljedeće i vi to stisnete pa će onda instaliraj. I vi opet to stisnete i sačekate da vam se skine, pa kad vam se skine, vi igrate normalno. I eto, nadam se da ste uživali u ovom klipu. Ako jeste, ostavite like, share i subscribe, a mi se vidimo u sljedećoj epizodi. Ćao! Možda nisi to skinuo?